Muraibuensi ya Kenya William Ruto kuruguchika unaborkiwa begirede ikomi abo bataraso ase eskuru banyariko babagoso ari morioka buna bari nigo bone county Nyamira aborkiwa basoira ase chiskuru babegete uniform chegirede ya kianda ase skuru ari omego PAG yure mixed school hadi kutoka ase ward ya Magwawense mwebonge ya North Pongirango niga aborkiwa ikomi na babere basoire kirasi babegete uniform icho chegirede ya kianda hekero he skuru ya Getare mixed enero hase eward yo yari kirio moroki wa oya mubweka wikira boniga murikito Steven Nyariki nagotomanya senchere wikira Brian Asande negati yaboroki wa bakonyekire inse yechiko iyo muraibense omoske William Ruto oyo chigete nga omoroki wa ondebwensi oregire 10 aswe skuru ende onsi arangeretwe none tabwati kende nigo agoso ase skuru ya Getare mixed senior secondary ase wodi ya Mawawa ebunge ya North Pongirango ya Nyamira rero aiga niga kuomerana no mwarimu munene Evans Mungare Moseti nigo abegete uniform ya grade 9 atabwati ebikoroto bya skuru atabwati kende yonsi ase korende anjeirwe goso ase skuru ya Getare samari kangu ku Brian Asande ndo ya jamu makuru hanya ule principal ndio karibu sana ndio kianzo ndio na leo bao mbele kenya serikali nyingi efi ndo korubega n'ikibando ya n'ikimende naje school na beke uniform ya primary niranga mu norongo kurabuna ya school na tunataka tutii ile sheria ambayo imetolewa na rais wa Kenya ambayo imepongezwa na waziri wa elimu Mr. Migosio Gamba. Wasiwe na wasiwasi hata ingawa hawana yale mahitaji ambayo yanahitajika wakati huu, waje tu wakuje shuleni tuongee ile ambayo wataweza kutoa watoe, alafu ingine waende kujitayarisha. Umoroki wa oyoiga baibori baye bankire komosomia eskuru asingina amenyete umuchionaro ekereise amenyete asomuchio kitui ere umoroki wa kwa amenyete ngaga iga igento kiagera umukonyi bumugambi obonyengusa procation aire getambukero gyo komoreta eskuru eyo ono unanjenga nturkwenya abuya abo wakero musesi minero tabalinde ngapimbo atibesa timbu atigende yonse ono tingu akera na mamalinde nasangire buteja indero omamare narko alatari kujigitui. Leo kama leo asubuhi tulipokea kijana mmoja ambaye alikuwa amekwama nyumbani kabisa. Naonekana wazazi wake walikuwa wametoroka nyumbani. Ni kama ni kutoroka kwa sababu wanaonekana kama hawataki kuchukua majukumu yao. Brian nigagokire ndagira yeskuru yeiga kali yule to sangiri pera kumuyo usetono school ya na bogo sange na bogo lino kanya na breakfast ya mwalimu itiro otavi wewe chani tu kujapa mkoa kama dai chakula vitu nikonjao unaleta kwa kile ya tigari ase ward yeyo ase skuru yari omego PH mixed senior school nigaboroki wa 12 basoire ase skuru eyo ase birasime babegete uniform ao mega ye skuru eyo ko banjira goso skuru eyo munabare kuna bapo ne kwiga bari sibiri abana barabeyange 12 ekogera kuna serikali yake imetenga abana basoje skuru batabati uniform batabati school fees tuwe kuna dio mego PH secondary tuwa bari CBT tuwa na ko assist the principal are very supportive tuwa bari CBT na tukana na ngiru ko yale ngande ga baraba barabeka ko batebi school ne yelo lakini ande tuwa kwa ne assembly abana bari bari watakana ne skuru eyo kobekwa se system yogochora asobochori bwa grade 10 ngani gegosoma yo mego PH girls asebwente ko bari omego mixed school nige tantane yo yaretire aboroki wa barense wikabono asaboroki wa 50 no mobasoire boka asaboroki wa betwe 250 Steven Nyariki Mode Nsoko TV
North Mugirango e county ya Nyamira.